Our gathering this morning is to officiate the realization of a dream for the children of Samoa. Presenting the keynote speech for our program this morning is the Honourable Minister of Education and Culture, Awhionga ai ono, Dr. Alec Ekeroma. O le tātou whaamoemoe le so, o se ngā luenga wa lewa na moe niti ai le mata ngā luenga, lea o le a amatalia. O le launga au tu o le nei whaamoemoe, e le tau whaailoaina, e le tau whaafuruina. Sa o tātou militino, manuti mea whaatasi, i le ao ina o alonga whanau i totono o potua onga. E ui fo i le tanginei o sui le no foa wa lala ai, ona o tō whinga. Ai o lea lava tātou te ngālu lue whaatasi i le vāenga ma oti o a onga. O wāse manuia o leo tātou watunuu e tawa lātu i alo ma whanau a Samoa. O te wala awai mane anganga i tumu i le whaalalo i lawa whionga nui sawa onga mānganuu a whio maia mō lau saunoanga. Se tu whaatasi o te whālu, te whālu. Ia whātalo whātu i pa ia mana malu au whiele nei tai au. Whātalo whātu tamu mateine o Avele College. Whātalo whātu fo i tai tai o sauninga. Ia malau a whionga tau pepe. Kai koe oi ma whonga le aso. Ia whionga le minsta lango whātu anga whai ngā whaiva ai o luputea. Misa Tony. Sui mamalu o whaava kututonga o le Food and Agriculture Organization, Fata Masoi, Susunga I Taiulu Whalaputonga SS, Whawhia, Susunga Pule Aonga, Whaia Aonga, Ai Maise, Yalo Whanau, Le Mamano Au Wala Au Lia. O la tautupe ia I whatuloa nai Wai Matawhia, e peo le upu I le Ainga Sa Ao Moa. O mamalu o maea o na tosi lauti, ma mamanu whaatiti e le whawhonga o tātou waso. O na mantua lea, whaia lea mo I tātou. Whatalofa mwhawhiloa I atu le pa ia maolunga o tātou waso, ma lola soifua maua ma le langi mama, ma lola whalau. E mo le atu whapataitele, mo le tātou sauninga lotu le nei tae au, whaatai lau sunga te tau sauninga, whaatai I alo mwhanau, mo si uwhawhonga mā lie, whaatai te talo ma launga. O le talo I sanga whaatumuina pēr le utu, I mea alofa mai le tua, a wātiu te tusa o tō whinga. So talofa and warm greetings on this beautiful morning. It is a privilege and I am very grateful to be standing here before you today to launch this transformative initiative, the Samoa School Gardening Program. This is more than a project. It should be a movement that reconnects our children with the land and with their health and with the values that have sustained our people for generations. In Samoa, land is part of who we are. Our ancestors lived close to nature and grew with their own food. Now, through a Samoa School Gardening Program, we're bringing that knowledge back into schools by building up agricultural science. School gardens will be hands-on learning spaces where children, students grow crops and learn about nutrition, climate, biodiversity, and business. They'll use science, apply maths, and connect with Samoan culture in every harvest. This makes agricultural science fun, practical, and part of everyday life. This program shows what we can achieve and what we work together, when we work together. A big thank you to our partners, the Food and Agriculture Organization and the Ministry of Agriculture and Fisheries for their support and commitment. Special appreciation goes to the Agricultural Science Department and the principal of Avele College for stepping up to pilot this exciting project. Together, we're connecting education with agriculture
turning ideas into action and policy into real progress. Let us also acknowledge the role of our families and our communities. Your continued support is a foundation that helps these gardens thrive and these students thrive. This initiative aligns with our national goals for education, health, and food security. It supports the Sustainable Development Goals and our commitment to climate adaptation. But most importantly, it empowers our children to become agents of change. Imagine a Samoa where every schoolyard is green with promise, where students eat what they grow, where learning is hands-on, joyful, and rooted in real life. That is the vision we embrace today. To our students, may you dig deep, not just into the soil, but into your curiosity and courage. To our teachers, may you cultivate not only our gardens, but our children, our students, and generations of leaders. To our communities, may you harvest the fruits of unity and shared purpose. Let us sow today what Samoa will reap tomorrow, a nation that is educated, nourished, and proud of its roots. May this program spread out to all schools in the nation, and may all children enjoy gardening and learning about agricultural science. Hofstadtele soifua ma imanuia. Ua tuina mai le tanga mga nei. E whai e tui fo i se pamataranga le nei tai au winga i le aunga o le tatu whamua moi. Ai whai e musui a le whionga i le minista. Le whionga i a whumaono mo i a batito, a safo. O le minista o tanga winga whatuaron whai ngā whaipai. O te tūrai e tui umai i. Tala tonu koe le au wai mai nisi o le tanga luanga i le baenga o la au tō. Ia e wha awa wina se taimi le tatu pokalame ma le tatu a unga nei. Ai o le pokalame le nei tae au. E pei o na iei le manurauti i tau mafa pāleni ma le soifua malolo ina. O nisi nei o manurauti a le tatu malo o lewa o na tau awe mai. Sa iai fo i le sao tanga luanga whātuanga ma whai ngā whaipa. Tau wala mai lea i le vaenga o la auto, o le vaenga le crop division. Sa iai fo i ma le sosoani a le tatu vaenga le alwhala kukutonga o tau mafa laulani po le whi o. Ia o le sao whaatasi lea ma le tanga luanga o le suifua malolo ina. Ina ia maua e le tatu watunuku. Ia se atu soifua malolo ina. O le autula i le taimi. Pei ona i tae au ni, o le ua whaanga soro mai i tatu kolisi, i tonu o tatu a onga. Ina ia mawhai o na tapu e ai pēr wha moi moi le nei. E le ngata ina whaatino ai, ia le atina ino la au ma whaasoa ai le tūranga tau i la au te tau o tuto, o le metotia i tuto ai, o lona taimi a matai o na sele sele, se ia o lama le taimi e tau mawhai. Ia o tūranga ia o whapea o na iai le wha mo le pokalame le nei. E mo le toi le whaatai ma le whamaro, i le tanga luanga wa onga. Ia mo se koi le fsosoani ia le tatu whalang kutonga o tau mawhalalangi le wheo. O no whapea o na fsosoani mai le whatupeina o tatu watina e nei. Ina i whai o na tino mai a tatu polkalame le nei. Ina ia mausadi pēr o tatu tau aveina o manurauti a tatu malo. O le tamaititi o la sulfua malolo ina. E maua mai lea i le tau mafa i mea ai pāleni, ma mea ai malolo ina. Pau ai fo i le mawhau malolo ina. E tino u
e whina wai i le aonga maturanga whapena, o le tele pe ona pa ia fo i le sauranga na whionga le Minsta, o le tele lango ngase mama i o le tatu o tunune, ia e pe e mahua i le i turanga tau tawafa. O le aungalanga o le whamoemoe le nei tae au, o le alafoi lea o le sāwale wani mai o le tanga luanga nei. Ina ia o tātou o pōngi whaatasi marangorango ia polkalame o le whapea, o na whaatuina mai o le tātou mālo i retai. Ia a wāse manuia e le na stotasi, ai mō le atunu atoa, le wa amata ia tātou le whanau. Ia, le ngatai i le lotoare nei i le aunga. Ai whapea nā whai ona tau awhepe a whapea tau te o atu i tatu waina. O le mene i le muna uia tātou. Whaasolo atu matala i atu utala le lei. O le tātou tutoina o la au tutore nei e mawai tau mawhapāleni. Mawai te tau kua maroloina. Ina ia una ia i te tonu o le tātou o tunu. Ia angon lei mai le tua. Atasi mai mo tātou nei asu. Mai se foi le whaua uina le nei polkalame. Ina ia whaiso na aima ia tino mai le ngata ki tono Avele nei. A ia whapea nisi loto a o kolisi ma o ngā le tātou ma roma e kālesia. Ua whapea ona le a o atu iai le tātou polkalame le nei. Ia o sa mātou tana lea. Maure tō whai e whionga le Minsta. Ia, se marosi po i le sui o le tātou whaala putonga o tau mawha le lalangi o tātou mafuta le leitai au. Ia, mawalo tō marosi, tama mo tine Avele, tō anga i tō tātou la au. Ia mo tau mawha tātou la au pāleni, ia mawalo tō sulfua marolo ina. O le aki le rina tō wata mawai, ia, whaftai lawa manuia nasu. O te manatu le leitai au le ua uma ona. Ia sa mawhai ngā o tātou mawhitanga. O te ngona fōi e le o tue fia wha whonga se tasi koutou. Ai meise ai wha i sisi wha mitalanga i siri etu. Ranga le ua uma ona sa ngona whionga Minsta. Ia pēle whionga sui Minsta. O le ua au wha tasi ina iai ngā pa ia mamaru o le tātou sofa inga le leitai au. Ai lau sunga taitai, lau whionga le Minsta, le whionga le sui Minsta, le mamaru le aonga, le ainga whai aonga, ai maise tātou whana. O le au whai atu sautana, i le manana Britania, le ama o tōlea o le lumanaki o Samoa, ma lo whānau lau. Honourable Minister, I honor Associate Minister of the Ministry of Agriculture and Fisheries, distinguished government officials from the Ministry of Agriculture, Education and the Ministry of Health, our dear principal, teachers and Avele students. Whamālo le whorau, mālo le whinau potato o dia mai le tūna. Today we celebrate Samoa's leadership in advancing nutrition, agriculture, and education. Through this initiative, Samoa is showing how schools can be places to learn, innovate, and at the same time promote healthy eating and healthy living. The partnership of the Ministry of Education, Ministry of Agriculture and Fisheries, as well as the Ministry of Health, has to be commended, because it is one of the things that we have been talking about on government level as well as from an agency level is multi-sectoral approach. And this is a classic example of that approach. Congratulations on keeping on doing it. On FAO's side, it is an honor to stand beside Samoa in this journey. And across the Pacific, we are committed to supporting and also to improve the nutritional
side, as well as building sustainable agriculture. For your information, students, you cannot have a nutritional meal without having a sustainable agriculture. Why does school matter? School gardens are not only producing vegetables, they are also building a culture of healthy eating among children from young age until you manage to hold that spade, knife, or seedlings. Promoting local food production and reducing reliance on imported food. Like I said in the introduction, I'm just alluding back to what His Excellency Honorable Ministers were talking about in their speeches. At the same time, teaching you the future of Samoa to be closer to the Mother Nature, to be closer to the land, and also equip you with practical skills in agriculture, and at the same time transforming it into a nutritional meal. Our ecosystem serves as a natural classroom for all and for students. They give students hands-on experience to understand where food comes from, and at the same time growing it and also be part of it. So going back to His Honorable's speech, soil or land is us, and we are the soil as well. Nutritional benefits for Samoa, I will not go into details of that because it is a well-known topic all over our country and at the same time in the Pacific where we work. But going directly into these schools, like we always say, this is the beginning is with regards to education. If we don't educate our generation now, it will not happen in the near future. So to conclude, I would like to congratulate the school Avele, and at the same time congratulating the Ministry of Education and Health, and as well as the Ministry of Agriculture for providing the support. Malung whaaro lava whaafitai. Alei o te inale le pine sauri ia pēne tua unanga nei whatanu wina ia nei whaamoe moe tāua e re ngata I Avele nei I along whanau awa oinai ia asa whi au ngomoli lea mo lea tunu atoa o le mātou talo whia mai fwoi le whionga minista ia avea lea ma sa o ele tala le tusi fo ile le fai mai o fua sa e lulu e te sele a vea le mfa ata ingo le upu le mai a fiongo pa ia le tua o mea tātou te so ina ele e fua mai fua tai se lau ia e tali e ilo tātou mana ia o ngā lea mo le tātou a o nei mai se fo I le whaafonga mai ma te sila mai le tātou watunu unisi a o ngora au I elpo kalameni ina ia whaawa wina ia awa ia tino mai ia taunu unga e pei ona iai le whaamamoi ia mwera so